Pasumpayang imaja sifat nami wasibawa daripada tomalampurin na sumpayang. Cocok ni? Engkamui pasumpayang imaja sifat nami wasibawa daripada tomalampurin na sumpayang. Ia ko pasumpaja tumaja sifat na nasitama kesumpayan na nasalay itu jama masalah. Tapi ia kota malum puna sangali nagetan na sangali na masipak malaikat kido nabi tapi dia na sumpah masalah itu. Jadi kadang guru tayanang katuk jagawi palihari sumpah na iteri capa amatingan na dek gagan na puada pak beri jamak komeloi mati. Dek gagan na puada yana melo lepu pas sumpah jangi jagawi palihari sumpah na dek na gagan na puada sangali na nomor siding ipu kengkang akeleng makanjak peringerat na apa magai yana angkato mati na maricak batu matanna de nang kanalanya peringeran na itu rata-rata pas sumpayangi pak rata-rata